he stage o mo me mai ki ai ko e kauifin ai lavenga mari Christian College te nau kamata ai POKONI. Ko e poni o ko ase tau polokalama ko e own choice for brass band. Ai ko e nau fasi fili. Pauna mo manatu i he kamata mai na tau whaau i ko e test piece. He ko e fasi. Maha i he tau whakatonga te tau pehe ko e fasi lahi. Tau whanau ke tau pehe ko e fasi lahi. Ka ko e fasi lahi eni. Fasi lahi ne e ka wifi. Ai au gai e ka wifi e fitu. Ko e fasi lahi fili. Pe ana NGAUTOLU. Pe e kamata he kolisi lavenga maari e. Fika ua kolisi kotupou ua. Fika tolo e kolisi tailulu. Fika wha Queen Charlotte College. Fika Nima. Kolisi Tonga. Fika ono. Tonga High School. Pe toki tātuku lewa e kolisi kotupou fika oluaki. Tonga i Stacey ka wifi lavenga maari e Kristiane. Kolisi Kristiane ko lavenga maari e. Te teo ke kamata ai tafi mala e o e fiafini. Ka koe nau fasi manako, koe nau fasi fili a he fiafini. Nau whaari ari he honi. Lawe ia tuke tangata e ki pare mia Tonga. Mea mai. Mea mai ki hono mea anga. Whawhi, whalanglangi ai pe ia o e wike o e ifi palasa. Ka koe whaifi. Korisi Kristiane ko lawenga maari e. Me ka wifi. Koe tawhaki whakapouri o e mahina.
Moimoi. Lava ngamali Christian College. Kata udah pas-pasi ya tu. Lava lele fasilahi KOENI. The dark side of the moon. Kata udah tali mua Samiu. Adiola pe mo kolisko kunsalo te. Ko na fasilahi ko na tolu. Ko 7 wonder.
Mari, Sami Wadiola Moi, Koriskun Salate, 7 Wonders. Kau tu pas-pasi mai. Ifi Mari e koia, te amoe fasilahi. 7 Wonders, mi he Koriskun Salate. Tau pas-pasi mai mua te vita, kisna. Pe amoe Koriskun tu bau fika ua. The dark side of the moon. Lolo tonga ni i he Stacy ai Korisko tupou fika ua. Kau isplasa ai Korisko tupou fika ua eni. Kahili ni hoko mai tai lulu i he fiafini. Famalo ia meta ko sponsor i he POTUNGAUE mia. CEO me KAUNGAUE POTUNGAUE mia me NGAAHI FAKALOTOFONUA SEMISI Five-Star Finances Group of Companies me have luloto. Famalo ia foki.
Te vita kesna pia moe kolisko tu fika ua. Tau te pasipasi mai AKINAUTOLU. Malo te vita ifi maarie whakaufofa moe tēnu. I he fasi ko The Dark Side of the Moon. Journal of the Felix Folks. Ko fasilahi a koe e whakahauka tu he kolistonga. Mo fai fi, sione hapa, katakatau, paspasi mai e kolistonga. Mahalo.
Kenapa mengkuris Tonga? Mwana ufasilahi koe Journal of the Felix Folks. Malo lahi, if Marie. Koe faifi, makai lenati.
ka tau paswasi mai. Polisi tai lolo.
na o se ko tai lo me api ko monu ka ya fe hai loto ta te pas frase mai ge ifi mari e koia Kolista ilolo me api ko monu ka ya fe me hai loto fai fi maka ile nati mo e fasi mari e koia ko the dark side of the moon. Laka mai ai fia ko malunga tonga ke funga station I he hawani fa ko na fani ali I he tauni Ta tu pa ka tau tolu I ek premia ma tau tolu tau fa ngo ta be ka sponsor ki he le tio vol fit poni mai fa e ma e hawani Paula Moimoi Latu me ka iftu ka pa Paula Chris Paula I Sydney Australia Pamalo ia CEO me POTUNGAUE ke NGAAHI FAKALOTOFONUA POTUNGAUE mia SEMISI ki Tongatapu ua KAUTAHA 5 Stars Finance Group of Companies me Haveluloto PUPUNGA losi KOULA EVANGELIO I OCKLAND Nusila pe whamalo ia POTUNGAUE polisi a Tonga whamalo foki ki Tonga Offshore Mining Limited pe he mo whakamalo ia Capital Insurance ia ko kauwhataha mai country manager ko ilai waha malu tovehi Capital Insurance ilai waha malu tovehi mo e ngahi tokoni ko toha pe ke whapanga tau whamafola kakato o e ifi palasa he tau anoa wanima whao singa ko I whiawhia pongpongi te mo e fai the black yen fau a ngai fu fasla lai mau mari e ako malunga tonga ke funga station fai fi te vita manu ko e foha foki ni o tanela manu ko e fai fi ai ako malunga tonga ko ne tatau mai he whanonganga ya une hoko to be fatongia ne tata iki I he tonga I ka I fi fasa ako malunga tonga high school
Tevi Kamanu pe mo Tonga High School. Fire in the blood. Malo. Tau tu pas mai Tonga High School pe mo Tevi Kamanu. Fasimari e koia ko e fire in the blood. Mari e fi te mari e moe te unga moe whakafofa. Ko malunga tonga fai fi te vita manu nau laka toi be da whakawhaha ke stesi ko ngai ne kau ifia e korisko tu pou kau ifi whika ulua ki eni nau laka make te teu e nau ngahi mea rea pepe nau nofo anga whamalo ia e kau sponsor mai valfit poini mai whaema kau sponsor mai valfit poini mai whaema ko malo ia Paula Moimoi Latu me kau iftu tu kwa Paula i Sydney ko malo ia SEMISI ki he Tongatapu we KAUTAHA 5-star group of companies and finances. PUPUNGA KOULA EVANGELIO AUCKLAND NUSILA MALO MOE POUPOU ki FAKALAKA TALENITI FANAU KIHE country manager o e KAUTAHA MALUI capital insurance ilai vaha malu tovehi ko e country manager ia o e KAUTAHA malu i ko capital insurance pe foki ki he CEO Moimoi na paarino mo e KAUTAHA Tomo Tonga Offshore Mining Limited. Foundation for nearly all the structural ideas to come. The second movement opens on a recitative punctuated by cadences successfully played by the tenor horn, the baritone, the trombone, and the E-flat bass before settling into a very lyrical and graceful part. The solo sections played by the euphonium, the fulcal horn, the E-flat cornet, the solo cornet, and the solo trombone provide a transition into the last movement, the finale, which develops a series of special and contrasting effects, can be defined its thematic composition as a restatement of the first two movements. Ko ki whakamatala ia o e whasikoini. Korisko tu bau whika ura. Toki whakatonga ia te pe koe. Koe ospe ku lau pa ku si mahino ai pe ka koe. Whitala noa. The Band Man's Challenge. Kau ifi whakaosio e pōni Tupou College toloa tare kita o e musika Saipe ulai kusi oku mamata mai ka tawa no sila Australia ki hen. Ngai fu fasi fau agoni u. tare kita Kau pas mai festival e London New Tamo tare kita musika. Festival Eloni New.
Daga to pas pasima e fai whakau pia mo e koisiko te pou whakau raki. Elo ni niu mo e kare kita. Mo ki i talo i pehena ke whakau se tau awe koisiko te pou. The Band Men's Challenge. Ange koe nau lawen nai ki ai ek premia. Whanonga mama mani, ta koe koe class A o ku ihe ni beia. I tonga ni beia. Ngai whasila lahi koe ne nima, koe whau moni. Kai ki kutoi whakaloloa, ko tau ngata anga ke poni. Man, atui a bongbongi, te tau toi hokat pe, iai. Ko kore heni ki he, whamalot ki he ek premia, pek motol, hono kotoa pek moulava mai, ke tau toi heni pe a bongbongi. Ki he whewhkau, kene whakausi ki tau tolu, sio si wha pōriwaki, pea toki whai mai he koskut pou e tau whaspafonua. Malo, tau whē maari e le he pōni. Tara ki whewhkau sia si toka i kolo ia kalaisi, tokon skiri tai lahi ia sia si whewhkau sio si wha pōriwaki. Whakakoa lotu tuku, I he pōni. Begi tau whāsi. Ko e keresia eiki ko si sukalaisi.
Mo ofa lahi ai o tua ko ia e tau tamai. Mo feo hi maa, mo maoni oni. Ai lau maari e maoni oni. Ke he eik pare mia ia. Au maa kau sevaniti, mo tuunga kau nanga. Pe ki he whanau, mo ki maa tolu kotoa. I he houa KOENI o oa na ahiri ka e whai pe o taengata. Amen. Pas mai lau e te premea no NGAUTOLU mo lava HANGATONU malo au pito ka mo mea tua Ko e lava kakato ia o e FAKAMAFOLA whakatonu me indoor stadium I he ako anga mahalunga o Tonga I he whiawhi tua pule luluen ka honga fulu ia siulai ta ua noa wanima I he ngahi ka huifi koe ne fitu na naulama mai I he whiawhini whamalo lai whake POTUNGAUE polisi be whake komiti kuna toka ia e hifi palasa e ngahi ako kau pure ako komiti a kau pure ako me mo kinau tolu ko ta pe kuna toka ngai kina ai hifi palasa he o tongani nau femi NGAUE aki ai val 5.5 FM pe ke Broadcom FM 87.5 broadcasting ke whaka o te ke ngai lotu whare ko toa pe ke te kinau tolu he o tongani e o tumurina no ka toka toa whamalo ia whake kau sponsors mai val 5.5 FM pe mo e Broadcom Paula Moimoi Latu ko e kau iftu toku ai koris piula o nau I Sydney Australia pe whaka SEMISI Tongatapu au ke KAUTAHA 5-star group of companies and finances kau whadaan mo e PUPUNGA losi KOULA o EVANGELIO I o kalani NUSILA MALO mo e POUPOU ki he FAKALAKALAKA TALENITI e tau FANAU whamalo lahi ki he country manager I lai waha malu tōwehi mo e KAUTAHA malu I Capital Insurance whamalo ia CEO Moimoi napa a lino mo e KAUTAHA Tonga Offshore Mining Limited Pege whamalo ki motoka KAUTAHA ho mo Moimoi e tau FAKAMAFOLA lea I he wafitpoini mai whaima Pege FAKAMAFOLA lea mo e ata I he tau live stream tau pesi Facebook mo YouTube whamalo huko kau hoa NGAUE poni Mesa ke whahamokioa toa ngai tahureti o wafitpoini mai whaima Fuatare vutu I fua Tana ke ngahi ata Pege ngahi lea I he tau live stream I he live stream Pehe foki ki he YouTube ai Broadcom FM 87.5 Pea mo e whamalo foki ki he toa tahaku ni hanga pure I ngahi mea whai tāla lahi I he whareni Webster Lea Junior o mea ngahi atalele tau inasi ai whatawanga pena ya ulele iat ki ngahi lu whare o tongani pepe ki ot murina ko au friso no finanga nofo malo bita mou mea mai ka mou mea